Kako se teren današnje Bosne i Hercegovine od naseljavanja pa tokom srednjeg vijeka bogatio reprodukcijom, mentalnim, materijalnim, kulturnim, kapitalističkim potencijalom, producirajući kompleksniju društvenu situaciju, kauzalno se pojavio imenski obrazac i bogatio imenski fond. Prve antroponimijske potvrde na terenu srednjovjekovne Bosne evidentirane su u 11. stoljeće, odnosno utvrđene su na umačkoj ploči uklesana 4 lična imena Bret, Krsmir, Mihail i Pavica. Zatim na poveli bana Kulina iz 1189. godine moguće je utvrditi proširen imenski obrazac s pridjevkom u oblicima Ban Kulin i Radoje Dijak Bana. Oniminska građa srednjovjekovne Bosne nastajala je u duhu starobosanskog jezika ili je među jezičnim kontaktima preuzeta iz supstrata ili adstrata. S tim u vezi moguće utvrditi 3 podsloja. Slavinski ili opće slavinski, odnosno imena tipa Božidar, Vukobrat ili Dabiživ. Zatim adaptirane varijante kršćanskih imena, primjerice Marko, Luka ili Ana, te adaptirane varijante orijentalnih imena, primjerice Hasan, Ahmed ili Sulejman. Posljednja 2 sloja imala su odliku isključivosti i rigoroznosti. Naime, dok je kršćanski sloj nakon Tridentskog koncila počeo prakticirati isključivo imena sa crkvenog kalendara, orijentalni sloj je prakticirao imena iz jezika donosioca islama, dakle arapskog, perzijskog i turskog jezika. Međutim, domaći puk je tokom srednjeg vijeka ostao ipak uglavnom dosljedniji imenovanju shodno slavinskoj tradiciji, a ta su imena mogla biti motivirana različitim semantičkim realijama i pri tome tvorbeno slivena i semantički prozirna. Imena su primjerice mogla biti apotropejska ili zaštitna, a nadjevana su sa intencijom da zaštite od umiranja, jer umiranje djece u ondašnje vrijeme bila je opća pojava, ili pak da zaštite od uroka. Takva imena su primjerice Dabiživ, Živoje, Živko, Ostoje, Stojan i slična. Zatim, blagoslovna imena izražavala su želju budućem nositelju, primjerice Dobrovoj, da bude dobar vojnik, ili Milogost, Budislav, Dražeslav. Specifična su i takozvana ružna ili opasna imena. Također se javljaju sa zaštitnom funkcijom. Trebala su odagnati loše sile, zle duhove od imenovanoga, a takva su imena primjerice Tvrtko, Gruba, Grubač, Grubislav i slična. Njima su bliska i imena po životinjama. Primjerice Vuk, Vukas, Vukan, Vukmir, Vukobrat, ali i Medvjed, Lav ili Kurjak. Njima su uglavnom imenovane osobe muškog spola kako bi odrazile snagu, junaštvo, moć. A ženama je ostavljena motivika prema biljkama, primjerice Ruža ili Ljubica, kako bi odrazile ljepotu, nježnost, gracilnost. Prateći atestirane potvrde antroponima sa administrativnih tekstova inskribiranih stečaka, moguće je zaključiti da se stanovništvo srednjovjekovne Bosne do 13. stoljeća imenovalo preko jednočlanog imenskog obrasca, odnosno samo ličnim imenom, a da je imenska formula od 13. pa do 18. odnosno 19. stoljeća doživjela preobražaj, uključivši u svoju strukturu i prezimensku sastavnicu, najprije sa rijetkom pojavnošću, nenasljednom pojavnošću u obliku jednokratnog prezimena srednjeg vijeka, pa do propisne obvezatnosti, odnosno od rijetke prakse kod povlaštenih zarad prenošenja stečenih dobara, pa do apsolutne implementacije kod ostalog puka. S tim u vezi moguće je utvrditi 3 datuma nastanka bosanskih prezimena. Najprije 13. stoljeće, dakle kada se prezimena definiraju kao pridjevci, čija je uloga nasljednosti relativna. Zatim 16. stoljeće, doba uvođenja vjenčanja, krštenica, umrlica, nakon Tridentskog koncila, kada je uloga nasljednosti prezimena relevantna, i 18. odnosno 19. stoljeće, doba osmanlijskog usvajanja prezimenske sastavnice ili ozakonjenja antroponimijske formule na terenu Bosne i Hercegovine.